Talibanske vlasti su nakon 13 dana pritvora oslobodile 22-godišnju afganistansku sportiskinju Hadiju Ahmadzadu, potvrdio je portparol Vrhovnog suda Talibana. Ahmadzada je bila privedena zbog, kako su vlasti navele, kršenja pravila koja se odnose na ženske sportske objekte. Prema objašnjenju Ministarstva za porok i vrlinu Taliban, teretila se za nepropisno nošenje hidžaba, puštanje muzike i mešanje polova u taekwondo sali koju je navodno vodila za devojke. Ženskim sportskim klubovima zabranjen je rad još od 2021. godine nakon povratka Talibana na vlast, uz obećanje da će biti ponovo otvoreni kada se obezbedi bezbedno okruženje u skladu sa njihovim tumačenjem islamskog prava. Do danas se to nije dogodilo. Hapšenje je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama i pažnju međunarodne zajednice. Posebni izvestilac UN za ljudska prava u Afganistanu, Richard Bennett, javno je zatražio njeno hitno oslobađanje, ukazujući i na druge slučajeve pritvaranja žena u zemlji. Nije poznato gdje se Ahmadzada trenutno nalazi.